Mucaan tokko kaadhimaa kiyyattee teessee waa'ee jaalalaa telefoona irratti yoo waan amma irratti haasawan kana irratti waa'ee jaalalaa jalaa kaaftee hamma ati bakka teessu tanatti rakkattu hanga inni achi rakkatutti waa'ee kana waan silaa jaarsaa jaartii wajji haasawuun shari'aa islaamatti dhorkaadha hundu. Rabbii walaa taqrabu zinaa hoggaa jee zinattiin dhihaatinaa hoggaa jee zinaan kun silaamee ittiin dhihaatina jechuun maanaan maal jechuudha. Muqaddimaatu zinaa jedhaniini waan mata duree zinaadhaa zinaan akkanuma samiin bu'u bar mata duree qabaa bar mata dureen haasawa amma kana haasawa haraa tolchu kana haasawa telefoona irratti haasawamu haasawa jaalalaa kana haasawa waan adda addaa irratti haasawamu kana kanaas zigaala si jidduu fixee yogga walii dhufsan akkuma jaarsaa jaartii duuba harabbii walaa taqrabuu jeesuun kana malee dalaguu san qofaa miti duuba sun bar xiqqoo dheerateetti dhufa namni bar walaa taqrabuun sun kana dhiiraa dhalaa waliin laaqamuu dhiiraa dhalaan gartee waan hin taane kana wajji haasawuu dhiiraa dhalaan kophaa wajji bahuu laal. Qaadimaan kophaas wajji bahuu hin dandeessu. Makiinaa takka qofa wajji islamaa yaabbatanii wajji deemuus hin dandeessu. Bakka bashannanaa takkas wajji dhaquu hin dandeessu. Bakkuma takka wajji dhaquu hin dandeessu hangani haa godhatutti duuba. Yaa dubartii islaamaa ofirra kisheessina hadaraa wanni si hidhamu yaa shamarran keenyatu. Afaan kanaan af minshaar goonee afaan kanaan dhiira qabna jettanii of hin cinqinaa dhiirti qaqqabamtuus hin jirtu duuba. Isinitti taphatuudhaa deeman malee dhiirti qaqqabamtuus hin jirtu duuba. Hogguma akkana afaan minshaara kan ati taate tuni waan taatu tana biratti kanaatu nama birootti sakkanuma mee tana yerumatti dabarsineetiin anta biroo laalladha garaasaa keessa jira wallaahi itti amane 880 yoo 90 akkanaa jira duuba ani waan muuxannoo qabuu fi haasawa kana niin beeka niin dubbisaa niin laala niin qara'aa niin arga duuba akkanuma waa warra dura haasawa jechuu sitti hin fakkaatin abadan duuba 890 dhiiraa intala akkanaa tana yeroof itti fayyadachuudha niyyaansaa booda as deebi'ee maal nuun jaa sheekha intala sharafa qabdu ta ulfina qabdu naa barbaadii jaa duuba ha biyya san jirus asii nutti dawwala duuba intala sharafa qabdu naa barbaadaa jaa ufiifummoo akkuma biroo tokko jiraa beeku ati asiisitti taphataati ta sharafa qabdu ta ulfina qabdu barbaada inni ati sharafan qabdu duruu si beeke duuba fuudhaa fi heerumni qooda rabbiiti shamarran islaamaa qooda rabbiiti abadan waan rabbi sii qoode malee heerumuu hin dandeessu duuba wanni takkallee maa tasqutu min waraqatin illaa ya'lamuhaa baala mukaa khabuu rabbiin ni beeka mukarraa baala buutuuba heeruma guddaa kee kana wallaalaa rabbiin fuudha guddaa kana wallaalaa heerumni afaaniin haasoyinee arra bilcheessinu jiru rabbiin duruu godhe duuba wani nurra jeeru kabajaa teenyaa fi ulfina keenya eegganneetuma fuudhaa fi heeruma keenya san eeggatuudha duuba ulfinaa fi kabajaa teenya qabannee eeggatuudha ufiif dhiirti baatirii fudhattee barbaada boollaa fi qarree seentee manatti dhuftu girdoo hidhattee umrii mana teessee dhufanii manaasi baasan siitu irra sharafa qaba duuba fuudhaa fi heeruma hin dhaadheessan duuba uf hin dhaadheessu namni duuba warri uf dhaadheessu warra rabbittiin amanii duuba warra kuffaaraa habiyya kuffaaraa warra qaama fi dhaadheessu warra qaama tolchuudhaan dhiira harkisuu barbaadu warra sagaleedhaan dhiira harkisuu barbaadu gaaf tokko chaayinaan dubartii gara meeqatti dhihaatu jedhan amma xiqqoo zamanaan irraa turanii irraanfadhee sharikaan takka kaampaaniin takka dubartii leenjiftee khoflumaa fi dhiira akkatti qaban irratti dubartiin 50 jaarsa harkattee jaan duuba dhagarsa yalaal warri kanaan bultii barbaadu warri kanaan jiruu barbaadu ummata islaamatiin abadan duuba kun ummata kuffaaraati duuba waan san dhaaltanii waan san dhaallee dhiirtinis akkana godhachaa dubartiinis akkana godhachaadha waan guyyaa rabbi wali isin fidun beeyne yoo feete ati biyya bahaa jirta inni biyya dhihaa jira umrii tanteeteysee waan hin taane haasoytee kanaan dhuftiin kun wanni ati arrabaan haasoyte qalbii gaddabarte qalbirra si buute qalbirra hoggaa si buute hirribatti dhabda duuba hirriba idana dhabaa bulta waan haasoyte saniin hirriba dhabaa bulta kana olii qabda ganama hoggaa haati dalagaan dandeessu duuba waan rabbiin guyyaa fedhe qaddaruuf ati asitti uf cinqitee odoo bakka san hin gayin fashala ufif fidde duuba kanaafuu obboleeyyan islaamaa hoggaa waa haasoynu hoggaa waa katabnu namni isin kajeelellee yoo jiraate yaa nama dubartii kajeelu dubra kajeelullee yoo jiraate fuudhaaf kajeeluun dhoorkaan qabu duuba laakiin biyya takka teessee biyya takkatti hin dilaawin duuba hadaraa wanni sii dhaabu duuba intala takkaa birallee hin gayin takkaa ammallee fuula sii footoo fi wama takka takkarratti malee hin argin biyya biroo biyya bahaa teessee biyya dhihatti dilaawuu duuba halkuu dilii dalayda goda walturaa dilii dalayda goda bilbilturaa dilii dalayda duuba fageenya lafaa si dhoorke malee isin lamaan kun badii hojjetuudhaaf waa takka daangan isin jidduun jiru hata binaa si hima kana duuba أنا نما خطب ربي لو يسون إنتاتو شر ربي نافي سيرا وخطب لي شر قل ربي ران أخذ دوبا إسنين أما أسرتي سني أسر حلالة والدنبتن إسني أستيسني وان أدى وان سلا جار ساجارتي وجهها سوان إجتي الريبة إجتي
dhokattuu rabbiin dhoysatti godhe warri as taa'ee wajji haasa'u hoon osoo wal bira jiraate akka badiif saaxil bahu 880 anittuma nama duuba 880 itti nama kan laakiin nam tokko tokko rabbiin isa eewwalu sharafa rabbi godheef numa jira duuba irra hedduun dubartii bakki itti dubri fashalee bakka kana duuba guyyaa dura eegaltu zigaala itti seenta oduma deemtu hayaa fi kabajaate irraanfatta bakka jirtuu irraanfatta namti sun silaasi bira jiraate badii dalayda duuba waan fokkattuu kanarraa uf eegaa hanganarrallee keessa deemuuf isintu narra beeka isintu hojjataa jira la suutan isiniima wal sobuu gaariini isintu waan akkanaa dalagaa jira irra hedduun namaa dardaraa fi shamarran akkana dalagaan isaaniiti ni beeytan isinit rabbiin isinit beeka horii kee israafan godhe jedhu quba kan kee kawa wahin dalaytu san arraba kee akkasiin haasoytu san arrabni kun arraba rabbiin sii kennee beeku inna sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula quraana kanatti amanaatu ijji gurri onneen waan dalaydiraa ni gaafatamtii jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala hujiin gurraa maali inna sam'a jaabar wal basara jaabar hujiin ijaa maali fagoo jirraa kunumaan qabu akkami fagoo jirtan hujii gurraa jechuun maal jechuu dura hujiin gurraa baaxila dhaggeeffatuudha duuba waan fokkataa bocola kan dhaggeeffatu hujiin gurraa hujiin ijaa yoo ijaan rabbi ijaan laaluudha suuraa tanti akka jirtutti yoo footoo yoo iskaayibii fi waan takka takkatti mul'attee akka nama jaarsa fi fuula dura taa'utti khashiifa taatee suuraa san dabarsuun Allah maaltu hafe kun zinaas zinaan ijaan laaluudha jedhu nabiin sallallahu alaihi wasallam zinaan harkaan qabatuudha jedha zinaan gurra dhaggeeffatuudha jedha zinaan miila gama san deemuudha jedha hundi ijji zina gooti gurri zina godha ahaa zinaa jechuun tokkichuma sanit beeyte ati hoggaa akkana dalaytu suuraa ta'e akkana ergitu nama nabiyyi tokkotti suuraa sanuu khashiifa kana birallee dabartee mul'attee khashiifa mul'attee akka nama jaarsa fi fuula dura taa'utti hoggaa namtichi sanin mul'attu maal dalagaa jirta maaltu si hafe waan jaarsaa jaartummaa qaata si taajjabe namtichi sunuu duuba qaata si taajjabe duuba miciyyoon arra fuula kiyya duratti akkana godhatu tun nama biroo biratti akkama godhatti waan duruu katabe sheeyxaanni kana dalagaan isaa duuba ofirra kisheessinaa guddaafaa ofin godhinaa sooftii harkaan haqatan ofin godhinaa isin ummata qaaliidha dubartii rabbiin isin qaalees boolla jiraattan dhiirti dhuftee isin fuuti duuba katabaa kana naa isin hima boolla yoo jiraattan duuba ammoo fuudhaaf heerumni qooda rabbiiti duuba rabbiin namaa qoode duruu qoodame qoonno kun duuba waan sii qoode san numa dhaqqabda wanni sirra jiru sabbartee eeggatuu qofa bultiin turuun ni mala daftee namaa dhufuun ni mala kuni qooda rabbiiti duuba hadaraa obboleeyyan kiyya uf eegaa hanganarrallee keessa dheerachuun fedhu galatoomaa